HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong vanoi mun chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni March ni sim ngan hu a Eimi Times a kon chele vanoi Thusoh chum kilah khom phabe ho Manipur Governor in ahung hlongding March ni sim gup sunga mai thale galvan gugumang ho nungtha dia phat be tip to kilhan in Kuki Organization for Human Rights Trust kohor in hichi phat bit sunga thinglang le phai chama kona mai thal le galvan gugumang ho chungchang a white paper so do haina de in na anizuvin hi Kuki Organization for Human Rights Trust kohor in asaina achin he bangal to laita a kihou chamna ding thu kilang samhin thu lela ahin su boi che ding hi ati geldo thai khachu kohor hin ningkum a Chief Minister masa and Biren Singh leak audio chungchang zong Supreme Court henga he na ananei un hi Biren Singh he Manipur gamsung mai hlei tele Kuki te ka agala tol pando hidan photchina zong kinai hitai Gamsunga chamle lungmon umsa na ding a Union Home Minister Eimi Times Manipur Governor Ajay Kumar Bala panla dan kohor in pa cha na anezin hi kohor in asai ben a thinglang le phai cham police station le mancha ki koina mun put chumchuma kipat itobang mancha ki gomang a izat ki nung tha lu a chule a ki tha lu lo lai azat jong phate a sim to ding in government in pan hin la han tin nge na le tim na anezin hi Thulut khat ki modung zui in Kuki te chena area ha akot ni wang mancha la galvan ki gumang hola a 90% tabang wang ki nung thalu ni tai akiti chute bang ma chun mail hey area ho akot injong mai thele galvan izat ki nung thalu na itabang galman cha ham ti a phati a vesuiding in a vet in government he nga nge na anizuvin hi arambai tengol mai te lipun ho akon Tuni chan gaya epizia mai thare galvan ki gomang ho alhinga kinungla lu zo lo lai ham tinjong kohor indo na anezin chele hichi chung changa sial gu le thu imgu umlova thu ta hin so do ding injong government henga nge na anezivin hi India in United Nations Human Rights Council Chief Vocal Turkin Manipur Kashmir chunga atu say na sata in dem na apong in hi Permanent Representative of India to UN Arundam Bangchi in asaina achin India hi vanoi leisi na mi pi ki Vanghom na ki tup ta a chila pi zingam ahin di ilo ta ngo na ki bol hi bulabal nei lo hi ati India chungchang het chin na nei lo honjong ngo na abol zuhin ain het chin tingle India banga zatlanam chamhat ta a chen khom na hi gamdanga umbe se lo hi ati bakchi in asaina achin Jammu and Kashmir in India gamsong mundang danga khantona amaso jing e ati UN Human Rights Chief Vocal Turkin 58th session of Human Rights Council a Kashmir le Manipur chungchang thu a India themo anachan in hi Jammu le Kashmir a galgu pol ho ki su thip zo zo le Manipur a nam kalgal 2023 a pa tu chana chilha India in chamna umna ding a pan ala ding thu an sai hi Chule amana saina achun Kashmir a galgu pol ho su thip na ding a dan khota government in aman cha thu a phamo asa thu zong an phong ni hi Vanoi Leisit Human Rights Platform la adinga asang pena Manipur le Kashmir chu a India oimona ki pe hi India dinga za cham ta khat chu hi Jani March ni simli ni khojun UKNA Defense Secretary akonin mi pe het dinga to phone anizvin hi to phone in asaina achun May 2023 ni apat Manipur ko mai hlei ten tha chimit din in farkhupi sunga Kuki chate zo se gamsa thatin e hin thatovin nu naw chapang umlo in mel satin aina bol ovin hi hitol hanchun mai hlei te to chen khom thei kai ta povetin Kuki nampin kilung khat ta in India dampi to kitu in separate administration union territory with legislature hintum ovin hi tuni chan in UKNA in Kuki ten kilung to ta political demand ibol u separate administration mutaka thisan phalngama pankilading hi SM mutaka galvan kitor koi lo helding hi separate administration hi Kuki chaten kilung khat ta akidal khom hi tolana koi tabang CSO Thingway organization SOO hi han Mimal hizongle Kuki te political demand separate administration solution imamulawa government to chamna hin same aumleh capital punishment kipeding koiman UKNA
themo achan thailo ding a hi ati Russia in Ukraine chunga masang'a sang'a nasazon buluna achi la pivin chele khelson kaya dini provadung galam geza la zona ding in buluna achi la pizing vin hi hichulai muna Russia te buluna hi amho ki tha chimit na ding a ki gu tabang a hivetin Ukraine officers hon asai uve Russia te panla na hi mai lam hung the ki ho chamna ceasefire dinga pansa na ding a hi paule ti a thina man na simsen lova ato jingwa uwa achi la pi hidin ta asana hi akiti odisal sumi khupi ho vela hat in bom thla khumna naizun gamsunga energy le healthcare facilities ho manmo aso gamtan hi chule Ukraine sa solam kaya manona anaizun Ukraine supaite supply lampi sutan de hate in agong ve akiti Ukraine khupi Kiev azong drone abaluna anaizi uvin milham ki su khana to zong au movin hi Alangkana US President Donald Trump in Ukraine supaite adinga akaido asaw dangka US dollar 1.61 billion velzong asu hai pi tan hi hiti sumki hentang pi hin Ukraine military adinga akho pen supply cho adia teng long range missile air defense system ho alha samsa Ukraine ingal ki ven ding apan la analwa hata alha samsa ding u ahitai hiti chen Ukraine achanga Russia maya adin zo ding ta asanna imma aumleh tolhanin European gamho ki thopin api ho masang'a sang'a hata api a aung lai su din na din ki yalhuna anayvin hi Sudan gamsung gala tolthua United Nations report anapi nawa chuangit lona sangpen loi khat chapang kumkhat walbem ho ki sanjing jong su sit in au me atin hi United Nations Children Emergency Fund UNICEF thulut dugzuizin Sudan gamsunga gamkai ko a kon su sena chapang zanil asam ni lekhat aling in hi chhol achun 30% chu pasal hi ve ati hetpeh kha chu Sudan gama boina kho sita hi achi sa April 2023 koma gamsunga sepaite ki ka ati chu military le rapid support force ki ka kidin ten akon hung ki pan ahin tu chana hi ki boina zia galzami milen somlali aling ahitan chuzong le gamsunga ki khat pia hi kelha lo hitai Rights group ho saidan in apheng changa khansi na chilha pi a hi chule nume ho jing jong hunam jinai sa ki chen pt ho abwa lo hi gamsung pum pi a hospital dam doi in ho zakhatla somse gi wal hi man thailowa galzi a ki su kha na buina to hon lola ai amu zo lo u hitai Pakistan le Afghanistan gamgi torkhamuna gamte ni supaiten ki ka kidin tenele ki kap to na an chilha zin Taliban supay in thina ato in adang tampe machanna ato uve boina hi gamgi ni khosom hingsa kha anhi a truck sanga simle nitin ngai cha ne le cha simsen lo akitin jinglai ya so ohin Pakistan ten Afghanistan akun pansa galgu bolhon gamgi khela buluna ane uvetia anga uva alangkhana Taliban ten anil kal uhi chul Afghanistan ten gamgi muna border checkpoint asa uchu Pakistan aza ada border khana chu ane ki uhi gamten en kidin ten ane tolhan a sumkorvei na dangka US dollar 1.6 billion asu boy thezin au e akiti Bolivia gamsunga Potosi akon kilometer somko vela gamtha munkhana mi pipo bus khanin to se na to zen asunga to passenger somthum lakhat ni thina na to in chule mi som ni le ni vel in hata in kisu khana anai uve Thusoh hi mi pipo bus chu pickup truck khat to kitat to a chizova vokamlang a leila pa hi ekiti kholchena nei ho mu dat in pickup truck chun ama chin ding lamkai lempa khiala alhezia bus station kitat to hidden genmon na anai uvin hi pickup driver pachu police custody a ko hitan kolchil na maban chi be a tol than chan go na ki pithezin thulun in asaise hetpeh khachu Bolivia gamso hi munhal wolal hang gam hina chunga golnup ororo carnival umlai ta hasin hitabang to sin hi su nu in akisaise Thusoh masang'ni ni vel azong hitabang to sin na zia mi somthum na sagi inthina na to saw a hi Bolivian government data ki modung zuizin gari to sin na zia thina to hi kumkhat sunga mi sangkha lezali awalzing e akiti
March ni simli ni khochin serban MP atau khom laizen opposition party MP hon ruling party ho chunga lunglei lo zin mei ti huin smoke grenade ho anakisia khom to ziun lawmaker thumta en machanna anatolo ovin hi Thusoh chu ne gu cha gu a prime minister ngo an hi a ki phinna chi la laya haina lekha anase ahin hichizova ruling party hon apo do u legislative agenda ho achi la lo te na ding a opposition party hon ki na hota chu apat do hi ekiti hinla boina sangta omjingwangin MP to khomna anachilhan speaker Anna Barnabe in opposition ho chalo na chu terrorist ho umchan chonda na hi atin hi dunya ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe